planu. Evo vidi i naš narod sad prolazi kroz velika ispitivanja i sve ove nevolje u kojima se nalazimo i koje su pred nama, one su opet nekako naš krst. Gospod ih je nekako dao, dopuštio. I mi ih ne možemo da se odreknemo. To su naše nevolje. Sad ta polarizacija, mi, oni, naši, njihovi, to je sve uslovno, jer ako nas krst ne objedini, mi ćemo biti, znate, razjedinjeni neminovno. I tu nema onda blagoslovene strane. Blagoslov je samo u sili krsta. Samo u toj sili možemo da se sjedinimo sa Gospodom, a onda i jedni sa drugima. Tako da i ove dane i ove nevolje prepoznamo kao Božje dopuštenje i da to nekako ponesemo, ali poželjno je da ih nosimo hrišćanski.